Akapangni takoti bukuk song. Hasten ni tiprasa hamari bete te Haryana ni NGO Nav Gurukul Foundation begudale Sahid Bhagat Singh Youth Hostel Agartala wo 18 months ni bagai magna tongna ni chana ni te sherna ni shebre jagnai. Borong ni nahar mung angkha tiprasa bekar tongnai bari busa bari chakra te guruman rogno software programming English kok serna ni te leadership angna ni shep rijagnai. Abo ni yagulo borong no chakri ni shebuk manana ni. Borong ni salary angnai talchawo 20,000 ni simi. Sabo o sheb na mane man. Class 10 passing jak bari busa bari chakra te guruman rog koiblai eba application rimano je borong ni umor 17 ni simi 30 jora. Joto beti ni ring srungnai rog rimano science arts te commerce chamani tongmani te lekha srungnani magana angnai software programming logiwo english kok srungnani te leadership angnani bo phurungjaknai je rang pusa kure bial rog o sheb mani manai o sheb na mani manai online test ni bishingte te bo oboni bagi saimana mo chongkhainge tolani information jago kerengdi Faidi sangtabuk Bangalore ni Navakurukulo Poritonginai Bukuk Sangni Kukte Kisisa Kok Kanai Nelen. Hello everyone, I'm Swarita Burma. I'm Tripta Devarma. I am Dorika Chakma. I am Apeli Devarma. We all are from Tripura. Kita apply kaika interview rika, 4 bar interview maruwa. Kaisa angka online interview, do English algebra, culture ni interview aburok nawa. Ang finally bhai shopai kha Bangalore. Tab chung Bangalore na pori witong layo. Software engineering ni kaisa abo programming language sinoi coding khai tong chungta bora gichung 1 month khara pelaino tongtha kubangma jaga ni borok oro phaija orobo chung 8 gonta ma poribo jara je english ma yaro english hanarung yaro borongno phurungjago suinaro bukukbai sanaro reja musamu music rok chung hamjago sungnani aba 15 din ni pore chance ungoi chung mai merok masango chung software engineering porna thanga 4 boshor course khaina nango yorong yo bosor kaisani bisingo complete tungo ar tai job ro jangai company wa